namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yo, of course I'm kind of like Gagash. Loyi nga ta hi King Link, of course, na mani loya. Mina of kanhlamala guys. Ka siku of course ra the 26th of June. Mina fona vona Gagash afika posta this post. La nga fatsela ku celebration ya after mucato wa mina ku ta va ku ri busy ngopfu. Loko i kwatile veta ifa i useless. No fika hi pfula la fika kuma ku na poster mpela artists la ku fika ku tsala ku wedding after party, as you can see ku ta vona artists kwalana hi the 28th of September at Mariveni Village tanihi mi swi vona kwalano at Xindlondlo's place hi le ka mani loya vito ra yena hi rero kwalano. Unfortunately a ni tiku ndleka yini account ya yena, I cannot find it on Facebook, a ni tiku yo disable or kanjhani or yo hide, I don't know what's happening. So after a 2 minute search ni fika ni kuma ku hey na invitation card ri kona ri loko hayi ni kwala ka Facebook kwala. As you can see ku tsariwa la on the left ku Peter Gagash Nonyane, as you can see kwalano na Charlotte Tibana, as you can see kwalano vona va nga ta va kha va chat, so a swi vona ku swa fambisana vele. So very date 28 na kwaloko kumbe swilo swin'we 28 September 2024 nkarhi 11 AM. I'm sure ku ndeka ina xoxonyana la va ku theme traditional red and blue, so ku ta kha ngubala swa tradition as you can see kwalano. And then of course, therefore, what God has united and joined together, man must not separate, as you can see, Mark chapter 10 verse 9, as you can see. So congratulations to Gagash loko a ri karhi, of course in advance loko of course a ri karhi a ya ku cateni as you can see. Hali swikomba swo tala guys, swikomba swo tala kun'wana na loko se a ready ku va u teka guys, it does not matter ku mi date nkarhi wo fika kwini, because va nga va dating a year, I don't think va dating a year mara already se ve le ku cateni. Swo kombisa sweswo kun'wana loko se a ri ready no teka u teka nkarhi wun'wana na wun'wana kahle. It does not matter ku relationship yaleyo a yi lehe ku fika kwini. So tanihi swi na hi Gagash laha nga fika kombisa ku a munhu wo kwata or kanjhani a nga na mhaka na swona, it's because a ni ma swo Gagash i munhu loyi mi kuma ku vasati vo tala maybe a va twini ku a nga va teka so ma yi kona mhaka leyi, kasi yena i na target ya yena yo karhi, i na ti-qualities to karhi, so va disappointed ngopfu. I'm very sure ku ya zondo vasati vo tala swinene Gagash going forward ko one vele in terms of events na market wa yena, mara vavasati vo tala ku ya mahlweni se va ta n'wi zonda swinene ku va se a catini because i chuzini loyi yena a nga tsakela yena. Ma yi kona mhaka leyiwa. So nga vula tani ku congratulations to Gagash in advance eka his wedding leyi yi nga ku teni hi leswo. Na mi tiva n'we a mi lava ni va nghwadla ni ta kota ku kuma AIDS ni ta ni hleka. Hey, na mi tiva na mi yaza n'we a mi swi mi tsakisi leswi, na mi tiva mi tale timbilu la mi nga kona. A mi lava ni fana n'we mi ta kuma AIDS ni ta lova mi ta ni hleka.